Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm today khala la shonge rangani man. Loyi nga ta hi n'wi link of course na vo Gaza Bosch. Kahle na Gaza in overall swilo swi nga ku tekela swilo ku chaviseni man swilo ku chaviseni. Then amakumu of course hi ta hi hetela hi timhaka ta Gagash loyi nga ta hi n'wi link of course na Philani. A hi tlhe hi n'wi linka na mhani luya of course in overall. So a hi sunguleni hi mhaka ya Gaza Boxa before hi nghena ka Gaza in overall mi nga va hleketa previously laha a hi fike kona swi nga rhangana of course a fika kombisa ku u lava ku khomisa Gaza Boxa video yi kona kwala ka channel a tlhela a fika kombisa ku a nga vulavuli hi yena however nyimpi ya mahlweni because ku na post leyi nga a yi tsala hi ti 20 ta July of course directly beef leyi ya ka xonge rhangana so hi fike hi vona fika a vekela xinepe kwala xa severa pesi rhangana na ngamu as you can see kwalano then loko se hi cheka ka caption as you can see kwana i fika a tsala ku hambi vo yini laskona a yi ku mara na ba hi xitina ne out of nowhere Gaza Boxa fika a tsala that post so nyimpi ya ha ri kona between xonge rhangana na Gaza Boxa ku sweswi i swi tsala swi va swi ri indirect as you can see kwalano so of course lo nga boha hi xitina ni xonge rhangana a swi tiva skoni tanihileswi mi nga mi kha mi swi tiva nkata severa pesi rhangana i be xonge rhangana hi xitina ti-videos ti koho kwala ka channel and then a tlhela continue a tsala ku loko ku ri Sivara a yi ku mara ni khensa matirhiselo ma wena ma xitina hi mani eyani hey Gaza Boxa hey mfo as you can see so beef ya ha ri on and the post leyi I think ta tlhe yi vuyela a hala makuminyana ku na swin'wana nga fika ni swi vona okay and then of course hi vuya ka rivengo leri ri nga ku komisiweni against xonge rhangana swi nga ku chaviseni swinene so ka siku of course ra ti 21 ta July hi fike hi vona Xitsonga music va fika va tsala this post liya va fika va tsala ku avuxeni ka Gaza mi va na soto wo fana na mina Mona Lisa xonge nga ta rhanga as you can see kwalano ha sweswo ni tirhise fake account leyi yin'wana yi nga blokiwa because hala hi kona la ni nga na vanhu lava yi suggest-aka symbol swilo ni tiku leyin'wana wa yi swi tekela maybe mako a hi na vanhu so yi fika tsala sweswo ku wa vona soto wo kahle ku fana na xonge rhangana as you can see loko hi cheka image yaleyo we can see ku hoy ambarana ri kahle she was looking beautiful however ti-comments ti vuye ti guys hi ta hi kha hi fambi hi layeni kusukela kwale henhla wa nga fika tsala so hi fike hi vana vanhu vo fana vo khosa kwala va fika tsala ku ebo nsota wa ntlimbo wa le ndzeni as you can see yani okay hi hindza na masizwe kwalani hi yin'wana ya timenemene leyi a yi ri kona ka Gaza hakela ngoya leyi loko mina ja plan ya londa mali fike hi vona fika tsala ku nsota wu va haka timba ebo as you can see kwalano hi hindza I mean there is a lot of hate guys there is a lot of hate here then un'wana fika tsala la veri man hundzukana fika tsala ku ebo nsota wo tekeliwa nuna sorry yani this hate but for now I feel like I know where the hate is coming from ku hi sweswi ku va mhangu ku ti vangela to be honest this time around se hi fike hi vona tu spokesperson xa mina nga na fika tsala ku better ku va holiday ya Mugqivela or ku va Monday once as you can see and the lower even interest because ku na post yin'wana nga fika ni yi vona nga yi tsala went too far because fika tsala post ni nga hi vona that's on tlhelo vuyela mina nga thafa ku kombisa ku hambi wo fika ku hi leswi swi lo yeve yena nge ti nghenisi as you can see kwalano because i na mabadi ya nga ri ku cheriwa mabadi tanihileswi mi swi vonaka kwalano guys the hate is too much na vo BK va kona kwala ti-influencers ti kona kwala ta ti hlaya then na vo BK va fika kombisa ku a hi jambeleni ka Monday once as you can see kwalano mahingani kwalano va fika hi kombisa ku mi ta hi zondzisa sota na as you can see kwalano a hi ndzeni hi kuma another influencer fast there no manyangazi laha va kona hi fika hi vona fika tsala ku swi antswa mi vhe mi ku namuntlha i Monday once a hi lavi nsota ke yani okay ku le ku tikeni sizwe yi tlhe yi vuya kambe leya menemene fika tsala ku nsota wo ala ku cinca xivongo as you can see na ha ri tongo xonge rhangana a hi instructweni hi seva pesi rhangana loko hi fika cinca xivongo so i arini swi ri ku hi laha swo swi bohi a cinca vhele hindza na yin'wana leyi I think ya wela ni le ka ADP khomisa kwalano yi fika yi kombisa ku nsota wa thyaka as you can see kwalano guys
ya ku ri i zone vanhu vo tala ngo naka Zabo xi tlhaviya kambe a ni lavi ngopfu yena is part of influencers fika kombisa ku better ni va na nsoto wo fana na Mazingelele hinkwenu Mazingelele ma n'wi tiva mara ni ta vekela image ya ye yo sasekanyana ani mina I'm not here to shame her as you can see ma n'wi tiva Mazingelele yaleyo ni to leti ni vona ku ti va tivi kahle na le yin'wana image as you can see kwalano ako hayi wolowo nsoto ni right hi wona yani hinda hi ta ze fika yena makuminyana la va xigubana kwalaho fa kombisa ku better ni tlhelela ka Friday yeah the hate is too much I think swi nga va swi helerile la hi ngo tlhelela ka ti-comments okay hi vona I think swi helerile ku hi la hi system leyi van'wana va nga va commented but it's very very difficult ku va ni swi kuma guys na la rentana fa kombisa ku swona ku it's better ku vhela kusuka ka Mugqivela ya ka Monday a ve le ku swi laveni swa Sunday ya swi ngi rhangani as you can see so in overall va tele vo tala va vula xi xin'we as you can see very Monday to Saturday as you can see kwalano Sunday a ve le ku yi laveni there are a lot of comments mo fika mi search swi nga ni tikela lowu na ku hlaya hinkwato as you can see ni vona swo tala va repeat as you can see kwalano so for now the hate mhaka leya USB yo yi vanga xo ngi rhangani this time around I think like hate a yi ri kona swin'wana ni hlamba ni nge hlayi hate a yi ri kona I agree but I think mhaka leya USB liya leyi vanhu va nga fika va ku avula Oscar Makamu yi vange a huge problem ku lwela ntiyiso so the hate is too much against yo nge rhangana big hater comment aku a rhanga cinca xivongo as you can see so the hate is too much ku yi solve ni ku ta yi solvisa ku yini yaleyo hence ni vurini ka the previous video ku xi nge rhangani this time around fika tirha hi matimba swinene because even the first ta Benny Mayengani sweswi ta n'wi zonda endzhaku ka loko va fika kombisa ku yena i va lava va ri GNU hikuva a ni ma swi tivi ka project ya sifera ku ti swi rhangani ku tlhoko na Benny Mayengani yena i va lava as a GNU imaginani as a government unit of course any unit is something like that so swi n'wi vangele rivengo lero if zone the defense ta Benny Mayengani sweswi a tlha a zonda kona na hi va lava already va n'wi zonda swi nyanya swilo manjeni so hey a redzi hopefully ta swi lunghisa even then of course hi vuya ka Gagashi ku na a video of course leyi a nga fika yi endla hi ti 20 ta July so fike hi twa a fika vula leswi mini kana Philani Gucci swi nga duma na le Cape Town mbale Gucci karele Facebook ku na moya kahle nga ri kona ri kahle ku kahle ku na swo tala e bele moya nga ku ngove ku xandla fambile ku kahle swi ka Facebook ni vela ku ku ze ni vuri ni ka manager plan loko u tlhatlhela ka Gagashi a nga tiyini a xi ku n'wi twini ni hambi sweswi nga ha ri kona xi le ku n'wi twini ni xa ha tlangela henhla ka yena and then of course hi ku hetini hi yaleyo mhaka hi ngo tlhe hi endla a bonus swa ha ri ku fambeni kahle swa rirhandzu ra Gagashi na ngamu leyintshwa as you can see vo tihele kerekeni tanihileswi mi swi vonaka kwalano ku va dripini kona va dripini as you see look Gucci bana hi Dolce and Gabbana na hi Gagashi bana hi Dolce and Gabbana kwalano na bana hi suti ya yena kwalano na hi D-Square a ku bombiwini swinene a ku bombiwini as you can see na swibegani swa ti-Gucci laha xa Gagashi ku ri Gucci na ngama ku ri Gucci a va ri kerekeni of course ya Harvest Ministries ya Giyazo ni koti ku hatla ni yi confirm easily of course ni ngo tlhe hi tlhela kambe just to prove ku a no ku chancela as you can see leyi kereke na ya Giyazo a ku na kereke ka siku namuntlha of course ra Sunday ku nga ti 21 ta July loko hi fika hi scrolla hi ya le hansi leyi ta n'wi kuma Gagashi na ngamu leyi as you can see look Gagashi na ngamu va khatiwini a va ri kona ku le kerekeni so nga loko mhaka wa kahle swinene loko rirhandzu ri kha ri famba kahle ni rivela swi ngi rhangani munhu wa mina mara ku na post leyi nga fika yi posta la henhla ndzeni ta hi ta tlhe hi vuya kambe ka yona so hi fike hi vona fatsela ku jealousy is a very big problem u gwina u hleketa hi khwiri and take stupid decisions leswi a nga fika a tsala swona kwalano swi ngi rhangani I don't know ku hi ntikeri a ni tiku a nga khavula mina somehow maybe I thought maybe a nga va khavula Gazabosha I don't know ku a nga va a lo hakeriwa because we can see ku ri the way leswi a thekisa swona Gazabosha a nga va somehow maybe a va karhi a hakeriwa maybe hi ngami ya siku ra tirhisa rhangani I don't know or
hi vona kwale ka team yele, I'm not sure. So mi nga comment guys ku mi swi vonisa ku yini, mi nga comment because loko ni fika ni nghena laha ka ti-comments laha ku na comment yin'wana yi a nga fika yi reply ka Masana Mavaza kwala na fa ku so loko mi twa va ri Mizondo luwa hina a fika comment ku hi vutisa n'wina mi kerekaku na vona, so na gaza a boxa munhunyana wa kereke hina. So I don't know I don't know ku ri na ntiyiso, I don't know. A nga kha vula yena na mi nga commenta your opinion guys, mi nga commenta hi leswo. A ni ala hi na timovha ni mara loko ta ni nyika le fiti u nge ya yima le kule leni se u la ni tsutsuma ku ri ku ni hundze kwala, ende u nge yi justify ku ni ku vone se ni hundzini or a ni ri ku tsutsumeni. Why loko ku ri vavasati mi breka mihleni ba reverse va ta hi tolovela n'wana lomu a ta hi le fiti a tshikana hi ala hi na timovha. Se ni fike ni rhanga ni jiya ni ta khandziya movha fi ku rhanga hawa reverse vuya la